chỉ bay u le August ni som le pali ania tun tum chu David Sailo thu zia krang krang kan ngai thadona chumi ma in Mizoram Chief Minister Puzoram thanga thu soile kan Sport Minister Purbat Romoya roi te ten an thu soi hi kan ngai thama sadona ni Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram chunga cheng te hian tlinglo le thalawa in shrema ila pon lama tanga min ron thlir tu te chuan moi le enton tlaka min hu fo thin ti in Mizoram ko ran hruai tu te committee in Synod Conference Center a Ruby Jubilee an lomna aman puina asoi Puzoram thanga chuan keima ni le keima ni in social fo thin ma ila pon lama tanga thlir tu te chuan moi le enton tlak an ti thu asoya ma ni tin lo na chau mulian lova kan that na te kan thei na te tangkai taka mangjok tur kan ni ati Mizoram Chief Minister chuan Mizoram in hun khir tak aton lain remna aum theinan mi puimang ang thabar te thamuan na na thokin Zoram ko ran hruai tu te committee alodin tak dan asoya Zoram ko ran hruai tu te committee alodin tak dan asoya Mizoram asipai le sarkar ho tu te nen in bia a har sat na sang kara ma an lak na te asoi bok khati lai khan zirlai pol te tlomngai pol te political party ang le pol sang in remna atan ma an la hloma ma se Zoram ko ran hruai tu te committee malak na chu lam tang nei lowa puitling taka in ngat ber nia an hriata wangin an in nga na lian tak ani thu asoya India sarkar point angai poimo ani ati mi thanem ngai tak te tang taka malak na zara Mizoramin remna le muan na tluan tling anei ta khi midang tan ramdang namdang tana malsomna ni le chonna turzok ani thu Mizoram Chief Minister chuan soibok Mizoram ko ran hruai tu committee in akum somlitlin lomna an manna hian Vice Chairman Reverend Zion Van Rammoya fan chun chuan kai hruain Ruby Jubilee Sovinar tlangzar ania an secretary Reverend R Lalrin sanga hne na tangin report ngai thak ani bok ani August ni som pathum sangkha zakwa somriat pani khan Zoram ko ran hruai tu te committee ZKHC tiadin ni in April ni sangkha zakwa somkwa pariat khan Mizoram ko ran hruai tu te committee MKHC tia thak anita ani Purabat Romoya roi te chuan Sialhok VC le an khua a lakhui thei ching tu ten an kho community hall a lakhui thei kut an manga Minister of State Purabat Romoya roi te in aman puina a SEDP semtur chu sumfa in Mizoram sarkarin akol reng to a sem thuai ani don thua soi Purabat Romoya roi te chuan SEDP semtur sum Mizoram sarkarin akol reng to nia soin tuna tanga rei lo te a sem ani dona adong tu zong ten rinom takle dik taka SEDP sumte sarkarin apek chan ang taka man tangkai turani ati sarkar lai puin CSS sum chung changa dan asiam thar zom theya Mizoram sarkar omchu lomomati thu soin Purabat Romoya roi te chuan ni som chung leka Mizoram sarkarin cheng vaibel cheza sari chuang adong le mai le CSS le sumnar danga tanga sum tluang taka adong zel hi pathian mal somna ani atia lomna chang hreturin mi puite acha ani Minister chuan Sialhok mi puile thalai te na an thokna sa chu lomomati thule taima taka na tho chu sual dona thabberani thu sain Sialhok VC team te footballa Mizoram pum huap in elna panni na anni chu alom pui thua soya football field ti changtun na in deal po project siam to ania sum sangsonero alom ri lo wati Robert Romoya roi te hian Sialhok High School tan computer pasari le amman ropoi mo te ape a Sialhok Higher Secondary School saknan NECS kaltlangin NGO project nuaya cheng nuai somni pani approval minute mu ani to thule sumpek thuaya be sei thu te asoi bok kani David Sailo thuziak ngai thak chunjomang ithla amuan phaem
kan finance minister ni lo kan sport minister ani zoke purabat romoya chuan sarkarin SEDP semtur sumfaya akolran to thuwa soya SEDP semtum na hi akong abumbo vengot mai Assam Rifle son chu anani puan nen khan ain zul viawa ahun thu po deputy chief minister hovin kan puang sual khut mai zong ani hi sumhar sat na chu ram hruai tu te atanga puan zar na mu mal a lo lain kan finance commissioner mangin mipuin kan lo sia a treasury te chu a mingin kan hon ve mai chung a oma budget soklok ber kut na thok tu te aya an phun le chiar sarkarin aven thon jok kan sarkar na thok te hloa kan invom liam le tarui mai sia contract na tho na bil phei chu kan la sual phalo heti laya asum faya SEDP semtur lo om reng mai hi thilmak takani atira kan sum semtur tuak na angalang sport budget lama kan vur thur chu sum chu ke deposit tatanga sem chu atum nala pumadia mangin release angai ta chu mai si PFMS thar kan man me ka hian purabat romoya department chan hian kan sum din mun ahnuk nok berinari nom SEDP dong tu tur te chu sarkarin apek chan ang taka man tangkai tur tia fuina hian cheng singa emo sing ni sanga emo po ni se tangkai taka chung ko bultan na eizon na ngel ngetata na dik taka mangtura mipui minti hi a amount atlem big diklo taka amount tamjok pot peng pot kwal ani lo na tur muna smart city project po pot penga bazar pui thiat ngota asak na tur eizon na na mang tu te ngai sak na om mi alwa ke deposit bia du tu ten sing borvel uluk taka mang tura min ti te tlat hi chu phone tal kan lo lei ve thei pha chuan ti reu tu te hian run lui an cha khial mai thei dong thei tur zat thlan tir thlap to unit committee ten nui sang chunga an thlan ve diam te chu achan ve mok chok an ngai dona unit committee le po hupur om tak anom mai thei sum faya kolreng to chu ngai changila abol thak lutuk ati jinga hian tun tram chu nge ya ati dan ria te hian nuai thum nge an sem lo ani chuan zoram mi pui mun lia thana mun thum mok hian tel kan du karing tlak bal na le be seina kan ram riang te hi awa buai thak em ve o chuti lain sang ni som ni pathumatan be seina mei eng set vai ho zara a ome MHEP le ko frante kan soi fo to thin an MHEP headquarters roi tu te hian eng ber hinge mo an ngai mo vele hun enge mo chana tang to a an thu buai te in than na thiang him lo line up naya buai phili te sarkar noya committee peng poimo ko zinga nal taka kalte branch lian then khat laka vote tunga theitura bial him lo nei ve te pong sual tok an oma kong zo te kumtling lo pong sual tok an oma women and child welfare lama lo buai viau te hi an na beremoni pong sual nuwa kong zo an chin hi chu zutam na mun RV tlan pel tumtu achak loka lo check ang vel kha ani tuna kan ram din mun social media a toile patil kan chai zo chawa kan nula nu thloi te sarua ka in pholan an ching me te hi amala tu turangai MHEP an re fang mai hian an nep zia atilang Instagram an live a saruakin anin ta langa kan en rui hloma en tu le follower an pung thura in fapa le in pasal te khan an thlir dau thinem ni heti taka in en liam thei he hurna sual hian khotlang a fan meka tlangwal chau lo pa thlengin a honga pong sual a hring le don kongzo bok kha emni in thu pui le tur an hnar zo ka hian ma langam te u tunang khovela rampum hruai tu mi su khlek po hremang lo WhatsApp tak ngial po man lo wang ni lo in lak velu nana en na chang hriat lo hi poimo ni na emo titlat social network a ngong faran an malak na om ngoya po bengong em te hi
ruai tutlak an ni to lo ruai dan tur an man photo lo dik tak chuan beram chan hlau ko hran milem te ngam pat na tura anar kai tu hian mo lian tak leilam le chunglam laka aphur chiang ani mong ko hur sex video neya zaklo zui tak kan tlangwal khan loina ko hran anei lo em ni nga nge a that na tura thunu na ni lo hei ba ka kan pastor fanu sa prama om chuan kor hak na chang a hremang to lova lep chia ber angin ain pholanga apa chu full time a rongbol ani rongbol na lo cham bera ka ngaye a fanu hian ral khata po zoram tan hurna le hetiang ti mu bak supply nei lo ati thikin kan model check nok thlengin ke korte thar so ching kan pung thul ramle khotlang hursual na laka veng him turin ko hran hian waisen taka akong azo ahunani tun naya kan tharau nun chan him tu tura tirchua revival speaker zinga hial sex video dar tur om tamai hian ril ru atinalova thin ati ur ngai damna leile wana lal berma in chir mel aya edit ti manga thiam thu soina phei hi chuan tra lam ati chuaka ko hran hian an ma ni wanga chunglam ming soi chiata aum thui ma nge hian action late se hur sualna tun lai khovela min run mek tu laka hian thik thu chiat ahuna social media lama chin tok nei lova in phel ruwa ching kan nula te hi an ma ni se tana pui na in zaklek lo ma se ro puyangam tu ko hran hian an ma ni mai ni lo an chung tele vuawang te laka thleng hian thik thu ti chengam thuai se an nu khoya akentel boi pui tur drop zok a thlen ma nge hian azual don chau tia ngai sam na hi chunglam thu pek ngai zam na ani thi thlengin ani zok sipota khuwa kan mulo india ram sarkar lai puin khopui chaina big health education le adang turata na aduan smart city project a chuan sum vaibel chetel te meu man na tura ruam man na siam criteria somjinga sport lam kai noi atel lo chunga he project man na tur tender som pali chua sport tan tender pasari ngot chua ani hi thil makania tuna kan ministry hian purabat romoy hi choma hop tir bok ba ka hian kan budget buai map khopa pet buak tir kher antumem ni ko hran mi thalai naruak zonna po helper du tu ten ko hran le khotlanga in manglo an du thu sam jok tlat mai hian kan na profession chu ko hran le khotlanga in man lutuk na in apo buai zia ata lang chiang hle hetiang buai mi lawa kop thei hi chu anom nge yang ma se thalai ruai tu lazir natang meeting ba ka engebo special program in apo buai wanga an na private atanga ban ngai mi pahni ka hrewe to a na thok tur du abikin private lamin ko hran le khotlanga in mang zule rui hlowa fi hlim aya in ve zeu mi po ni se eizon na ba ka in hambuai na nei lo an du zok chat tamai hian kan rong bol na hi enfia ahun to inalang ni tin eizon na le ko hran in man na hi rong bol na ve da hran chi ani lo ve youtubers an polite tavio mai ma se true wheeler taxi ang main an pungtel tela viwar lam in elna awangin atidar masani in chu na aliana hei hian burning issue atuar tu le aha puitu khotlang laka zapa ahun le mun thliar sang lova an ma ni channel masak ber tu te hi an nok sak tel ve thei ka soi to thin puang chuak masani ain rin tlak ni apoi mo zok pang zola mi bo chung changa mizorama avoi khat thlen nan khotlangin youtubers te ngai poi mo lo turin anin cha mok mai hian ngai tu har tur kan ko thiam pha nge yang india flag centralin angena min ngena chuan keini chu reson sem na thlengin kan lo in la khau le em mai ania india flag tar tur hian ti luina aum lova min ngen zo kani atar le tar lo en fia thlap tum vc te hian atar lo laka
eng action lak thei na tak neyang mo be sei na chu sem manga vote hui tum kan politician te tan sang ni som ni pathuma call aeng to lo mai thei ti hriat hian be sei na thar asiam me kani India ro rel na sang ber Supreme Court a chuan sem manga mipuya India ma vote zon thin na hi ti top atul ti in ukil pakhatin PIL la the luta Supreme Court chuan thutlinga an lo ngai mi a hei mai ani lo RBI Reserve Bank of India chuan a thlop satlia mai ni lovin sem hi state trend khat sumdin mun pachiat na hnar ani ati mi a mai atlang chhozel ani chuan NLUP te SEDP te hian lung an la ti leng nge yang Chief Minister hi blackmail ani em kan ministry son me ka hian langsar tak pahni anoma langsar tak nam nang pakhat aum bok blackmail chanchin heti hian sarkar lim khan soya om to a adik thlap ti ero soi thei ani lo kan chief minister hi akot thu boya wangin a bank account kha khoi chat thei lowa tren ani a campaign na tur summa momo sia purobat romoya poisa nuaiza aman sakti nan soya oi lo ram tumpoin hun ron in herzela purobat romoya talkwal dan en hian a oi om tarum rum mai nuaiza man sak tu telaka tu mit meima veng lek lova talvela ngai chinila ain me viau to asin fin fiana mu mal aum lo chuan a tham sak tu tan hian ol sam taka dot chiang kuanga in pu na ani waisen takati thei ani nge ya ma se an chung te poisa akol ti kotin a riat chak ma khan campaign na sum mamo na na satak nen bial thar asuvei boxi sarkar nuwa angam lo wala tonga all in all a chetla tuemo chet vel da na tang hi chuan tran puina sum fai dong nge yang ti rin ringot thi aswal lo ve thei tlat khaima o sarkar na siama tanga thlani or aliam tia dor pui multipurpose center noi zanga chuang mana saktur chu adu thala achalai vel turin chief minister a ngampa le ngen ngol takin adil ngala pek ngal mi ane ministry form nuwa root chuak lian masaber ani mai thei sport department in district tindeu thoa district sport complex vaibel chetel manga saktur thu tiam zur zut an kut ben na po kumni liam don don ni to lungphum phum anga hle a heilo po ate nawa kut ben thon na thlen tir tamber ani hial mai thei aizol ti changtun na tur liaw liawa central atanga sum vaibel chetel enge mozat local amman na tur criteria som omsa vek sport lam tel hau lawa chuan tender som pali chua pasari chu sport atan bok deputy chief minister chan nge atang point anuk chuak thei heiba ka hian sarkar thupuang tu ber angmain ama aya senior le cabinet te makhalin party ai o niom takin thupuan lama aka ang chakhle a sumle pai thila ani le zual hetiangin then khat chau ta langila pakhat na skywalk le ropeway scandal arik lai khan mipui kan sa hle a annu loka kan don ruala dong sikim chuan skywalk hlo tling takin an hong rup mai bok nen he thu buaya hian purobat romoya roi te chuan tuirial by election campaign na CBI an chuitir mai thei tin asoi tharoka CBI rimara kan khazui lowa investigating agency po nei lo lok ayakta ti vela kan koi tamaya ni hi pani na aizol DC office pui berchu na satakina kanga akan chan le thilom dan achang tu ten an soi chian main Twitter lama za a somkua pariat document chu von that vek ani thu aron puang le thuai bok za a somkua pariat hi fin fia na thatak aw man lo pathum na ramria kan buaya kan kong andanga kanin ka phiala chumi tuwa chuan chief minister chu soilo amo phurtu minister te film khur taka an chet lain mipui du danin chinfel anita aron ti vele thuai ramri boina chingfel tur hian ramri po soikai phalovin do kana inbiak na tran le mek chawania engtik lain nge alo chinfel man te reng ni palina
namruna chuan SEDP nuai thum te hi khoyami nge an semang ti te hi amol thak lutuk eng aya nge kan sem lawang keini chuan ati dan kan hria ati ringot bok an sarkar atanga kumli liama po ati dan hria chuan cheng khat po an la sem lo nuai thum hi asoi ang nge ya ati dan hria a tun tram chunga an sem lo ani chuan mipui munlia thena mun thum mok hi mol ati zinga kanin khung khom mak nge yang pangana covid awanga health minister maltran tak maya a phet buailai in a department chan chu audit an han ti thuta achang tu tan chuan alung oi thak lo hleang purabat romoya bok ron tong le in department dangpo ata tola audit zel turani aron ti thale roka voin thlengin khatianga department dang audit chunjom kha kan kheto silo parukna nularem siami olympian chu aphuang nge in lengpui airport aron ra ma hawin na thatak officer na pek ani thute in mun pek ani thute sum fai pek ani zat turte nuam ti takin a soilok thlapa Birmingham gold medal ngat sual chuak tu ta nero airport chu soilo chief minister tenena dokan an kil ho pui meu point sport minister hian sarkar anga pek tura cheng khat po soitur anei le lo thung pasari na sum har satna na men lo kan to lai kan treasury po thu thuanga anom zet nuwa sarkar na thoklo kan pe thei tong ti kan hriat tlan lain SEDP sem tur chu asum fain aum to thua puang le mi abok SEDP implementing board vice chairman meu point kumin chungin ati ngam trok lai te deputy chief minister in July tha chungin tia apuan sual rak nuwa sum fai om to an sem thuai don aron ti vele thor mai te hi khoya nge sum fai chu an da reng ang le healthcare bill batam lutuk inziak lu du tlaniam roi te contract work bill tang hetizat om mek lai hian thuai om le rin tlak puan tura sin mole SEDP sum mang dik tura min ti tu te hian kan man dik tura hian an da tlem don bik khopa atam tham an mang dik du bik der silo asei ba a heti china hian du to kang central atangin tlem azong local le hlawa kan thopor le ngal em a khongai thala le amal som dongzong hian kan kho sadu lo zui zel bairabi lama chuan pukap thangale pusang te ate tho turin kong siam na nuaiza somruk man loi contract na chief minister hian tunkar khan apefel le to a september tha a na tran tur ni in an soibok dik tak mo kan politics khel chan hi contract ani taber ani hi ministry inform don lai khan pulal ruat kima engineer lalrin omate opposition lai po a tlingvengar ngar MNF ti ming thatu poimo tak te kha cabinet minister anni ngei mi puin kan ring fura ma se voi khat enroll vena a purabat romoya din mun hi ani nataka chuan aduat tu zara tu man ane po anek phatalawani hi kalau soifiam thuang davin minister in chief ti hian a hril fia ber clip na heti tak maya unrei lo te chunga MNF fachuam ani rongot thei hian blackmail rim anam kan ti mai ani kha ati pal hlawa khursa dur an omani chuan ngai dan siam ati ol sot bokang MNF hi party angina chhevek kan ti lova tuna a chalai vel tu te hi chuan an champion puile hi rin ahar sata dewe kan ti ani puthang te a pukerin te a puar ke ale pusirin sanga te hi an mathe ngama tuna chief minister le purabat romoya te tu mit mai ma veng hlek lova anin kop dan vel hi chuan mi pui a hip te chiam to lawani hi